škapi me to. Još ako ti je mali, onda s problemi, Onda je tek stranje, a? Aj joj, onda jebam mater. Mater. Jer opet kad si ima drugče i one sestrice gledaju na tebe i razumiješ? Da se nešto ih naprati. Pa je. Paki, šuti, ne daj Bože nikom. Allah, brate, upala krajnika, paki. Ovda kroz nos, kablovi. Ovda, po nogama, ja sam bio ko akumulator. Ko daleko voda? A 5 dana i 5 noći u šok sobi ne mogu se probuditi. Išao sam u svemir. Nema gdje nisam bio, pričaš to dok ozdravim. Jel bilo tih ono gore? Oj, brate, pa pričala mi doktorca. Kare sanele naš 4 sjedimo, držimo se za ruke i slušamo. Te koji je to strah? Kuda ti prolaziš? Šta ti pričaš? Boga mi drago, bre. Pa na mene udarilo ko na... I znaš šta mi je rekao doktor? Ja ga pitam kakva operacija bila, kaže on meni, znaš šta je sadaka? Znaš ti šta je sadaka? Da. Rekao, znam doktore šta je sadaka. To te kaj spas. Onda čovječe non stop svako minut neko viče, Hasane. Ja ga tražim, nema nikoga. Hasane, jako mamu i tebi Hasan. Majke moje. Ne znam, Black Woman, znam me tako u leđe, eto, vidit ću i to u žuč, provjerit ću sve što ću, i gušteraču i ovo, pustiti. Živio sam ko krete, nabio kilaže, sad kreće, ja moram prvo prije svih treninga i svega. Brate, znači, alternativna medicina, znači taj ocat, kako si ti rekao, ocat, tu Turciju, imaš sirutku od krave, neko dole što pravi sirup, mora imati sirutku. Imaš u trgovinu kupiti to. Dobro. Sirutka ti za 10 dana regeneraciju jetre komplet uradi. Sve novo bude. Znaš šta je sirutka? Da. 100% protein. Od toga se svi proteini prave na svijetu. Svi. I prikili isto ima. Šta je tebi rekao doktor za ovu tvoju sirotku? Jel smiješ? Ja ga pitao Allahan. Kaže samo umjereno ako imaš, kaže da vidimo šta je. Sirutka je Happy najbolji lijek za jetru što postoji. Evo, sad ću vam je pokazati. Evo. Ali ta kupovna ne valja. Valja, ma to je pregledano, brate, ne moraš to tako prodavati kao ti misliš. Znači toga pi Happy, popi danas 2 čaše, one velike, nemoj pregoniti. I to se ne smiješ piti 10-15 dana pa napravi pauzu. Imate u sve jednom marketu, brate. Ali najbolje je ako imate domaće. Mina bravo, čovjek, evo, to je za jetru. Dejane, to za masnu jetru je kraj. Za 10 dana od doktor Redzem pregleda jetru, on će reći šta si ti uzmo, brate. Pa moja mama to imala, ja u Švicarskoj pošaljem to. I ja sam onda prodavao po švicarskoj sirutku. Želudac ta sirutka? Ništa. Gdje pusti to, ko piše, to su budale. Pa ja sam ti najjači za alternativnu medicinu. Ja sam čuo da si ti za te stvari. Znaš šta ti je još dobro? Maslinovo ulje, ono djevičansko. Sježeno. Dobro. Uzmeš jednu kašku tog ulja i ujutru iscijediš limun u to. I to popiješ. Pa brate, ja sve uzmam što je zdravije. Ali ne možeš ti, to ti ide sve od nervi, znaš, ako se osjećajan, ja sam u život prošao svašta, onda, znaš, kad vidim sirotinju i to, onda me lako naljute, ja bislim i to od toga dolazi, sve ti ide preko želuca, brate, prvo udara na želudac i onda gdje je najtanji šalje, ta. Morat ću sad ide sad strogo kontrolisanje svega, dijeta, trening, ide Pakistane.
što, brate moj? Pa evo, treba li ti šta drugo? 50 godina. 4 unučad. Vidiš ti ove face, vidiš ti ove ljepote, vidaj ti ovoga sjaja. Kružne napraviš sad iz čira, ne bez čira. Možda ustanem da vidiš da mogu... Nemoj sad popucat ćeš avovi.